Ebi babigambire ubwo abashamira hishemereri erya Nyakabungo Primary School babire bahayo ecoma ekyokuteera ebigezo ningashi photocopying machine hamwe na printer. Mwenda kubasima aba abebembezi ba OBs and OGs na OBs and OGs ba Nyakabungo Primary School omurimo gumwe n'umukoriso mbere ya Nyakabungo Nyakabungo yokanyoka sana am blessed ko kuzarukondo ni ka secondary because of OBs and OGs. Waza kasana one primary all structures ziruko taruza government this OBs and OGs. Sheema kwihane tandika ene cyatira hanga grant ukatantu shaba aho kurangwa gaterezo gutuba bashija kandi tubembeke beri Sheema tugambeho etukoreho je ayire ziteze tukasezwa babushenye district beri Sheema regulator ogukagura umwaka kirana mukaga kumanya oba tukakora ki konka twine bizu bingi munonga twine makaga bashomesa classes ezumwe tuyambirweho Abazaire batworoka fundraising konka nindeba ngu ezesigiro abana bari muringo mbe munonga kuba twire facility grant in district government yatwore school facility grant kanso ya Sheema yahinguza ngo school facility grant ekikozese akizibe cyombe kirwa Abazaire konka kina ishishikiri kandi wajya ngo school facility grant itonto completing tukutandika tubentombeka bizimbe ebishakirwe kandi babyombekira standard kurno jamu no bagize classroom eyibayombeka then bakademandinga for its completion kandi yombekira standard nkabe ndatamu completion. Abashamire ahishemereri abahire y'obuhwezi bashabira bari kubasa okwera ishemereri okukikora okwera embeera eyishemereri rumo nk'abantu bona bashomire mu ishemereri kugaruza omuka giving back motoke mukwata yishomero taro hane mukija ku nombore mutatwira abana nomwe mutaresira abana imwe bari muri Kampala zambara konka mwina abana ababanyabuzare banye bari yabo kushomera aha abo kwenda ubuyambi. Amakuraga gashakwa Michael Atwachiri.